салом бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилооти навид дар студия Рухшона Солиева. имрӯз дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори маҷлис нахуст масъалаи кадрҳо баррасӣ карда шуд. Сипас дар бораи ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2017 ва оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ва дурнамои нишондиҳандаҳои бюҷети давлатӣ барои солҳои 2019-2020 ҳисоботи вазирони рушди иқтисод ва савдо ва молияи ҷумҳурӣ шунида шуд. таъкид гардид ки маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ дар моҳҳои январ-сентябри соли ҷорӣ ба 42,4 миллиард сомонӣ ва рушди воқеии он ба 6,8% баробар гардид. қисми умумии даромади бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар сатҳи 100,3% иҷро гардида ба бюҷет 14,1 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид. ин нишондод нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 33,2%-ро ташкил дод. дар 9 моҳи соли 2017 ҳаҷми умумии гардиши савдои чакана ба 13,9 миллиард сомонӣ баробар шуд. истеҳсоли нерӯи барқ дар давраи ҳисоботи 13,7 миллиард киловаттсоатро ташкил дода нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 469,3 миллион киловаттсоат афзоиш ёфт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки новобаста аз мусбат ҷамъ гардидан нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ захираву иқтидорҳои истифода нашуда дар ҷумҳурӣ ҳоло ҳам ба назар мерасанд. бинобар ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати кишвар, вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо супориш доданд ки барои расидан ба ҳадафҳо иҷрои саривақтию босифати дастуру супоришҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ, татбиқи нақшачорабиниҳо, коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти мамлакат бояд аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намоянд. зимни таҳлилу баррасиҳо иқтидори содиротии кишвар ба назар гирифта шавад. ҷиҳати таъмини рушди воқеии иқтисодиёт ҷалби сармояи хориҷӣ афзоиш дода шавад. ҳаҷми маҳсулоти кишоварзию саноатӣ боло бурда шавад. аз хароҷоти дуюмдараҷа худдорӣ карда шуда нақшаи қисми даромад ва хароҷоти буҷаи давлат таъмин гардад. дар кори маҷлиси ҳукумат лоиҳаҳои қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии қарзгирии берунаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020 дар бораи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 ва параметрҳои асосии он барои солҳои 2020-2021 дар бораи омодагӣ ва амалигардонии 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мавриди баррасии аъзои ҳукумат қарор гирифт. лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи тиббӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд. барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ҳамчунин 4 хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти эҳсонкорӣ ирсол гардид. аъзои ҳукумати ҷумҳурӣ вобаста ба лоиҳаҳои дигар қарорҳо аз ҷумла дар бораи барномаи давлатии мусоидат ба шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2019, дар бораи дастгирии давлатии молиявии баъзе корхонаҳои энергетикии ҷумҳурӣ ва оид ба нақшаи ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Данғара қарорҳои дахлдор қабул карданд.
در کار مجلس حسابات رئیس ناحیه قبادیانی ولایت ختلان درباره نقشه گنرالی شهرک قبادیانی ناحیه قبادیانی ولایت ختلان شنیده شد. همچنین امروز در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان کمیسیون جمهوریوی اوید به کارهای آبادانی در شهر دوشنبه، آزمون جمهوریوی کارهای آبادانی، کبودیزارکنی و ساختمان میدانچه‌های ورزشی را به مناسبت 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جنببست نمود. همینطور رهبریت یک چند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، وزارات و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی و دانشگاه‌های کشور در بخش‌های ساختمانی بهترین میدانچه ورزشی، آبادانی و کبودیزارکنی کوچه و خیابان، بنیاد گلگشت‌ها و صفت کارها با مکافات‌های ارزشمندی پولی و مالی قدر کرده شدند. به هر یک غالب آزمون جایزه، افتخارنامه و مکافات‌های پولی از 5 تا 30 هزار سومانی از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تقدیم کرده شد. سرور دولت ضمن سپردن مکافات‌ها به صفت کار اشتراکیان آزمون بهای بلند دادند. بنا به تاکید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، این اقدام اگر از یک طرف با آبادانی پایتخت کشور زیبا و دلنشین گشتن کوچه و خیابان‌های آن مساعدت کرده باشد، از جانب دیگر تدبیر مذکور همچون غمخواری در حق نسل نو است، بهره بلندتر داشتن ذوق زیبایی پرستی کودکان و به ورزش مشغول شدن آب و تاب دادن جسم آنها خدمت ارزنده می‌کند. بعد جنببست آزمون رهبریت 80 ساختار و مقامات دولتی با حس بلندی وطنداری به مسئولیت شهروندی تشبث گرفتند که از حساب درآمد خویش در محله‌های گوناگون پایتخت برای کودکان و نورسان و نسل آینده‌ساز جمهوری میدانچه‌های ورزشی معاصر بنیاد می‌نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با این اقدام شایسته بهای بلند داده تاکید کردند که بنیاد چنین انشاءات ورزشی در دیگر مرکزهای ناحیه و جماعت‌های شهرک و دهات شهر و ناحیه‌های جمهوری نیز بسیار با منفعت است. در آخر کار مجلس حکومت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اعضای حکومت، رهبران وزارات و اداره‌های دولتی وابسته به اجرای دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و اجرای سریع مسائل روزنامه مجلس دستور و سپارش‌های مشخص دادند. برای شهر دوشنبه رئیسان ناحیه‌های پایتخت، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری سپارش داده شد که برای باز هم آباد و زیبا شدن شهر دوشنبه و شاهراه‌های نزد شهری از حاضر برای شنیدن درختان، گل و بوته‌های آرایشی در خیابان‌ها و اجرای کارهای آبادانی و سازندگی تدبیرها اندیشند. دستور و سپارش‌ها همچنین جهت استفاده عاقلانه و ثمرناک نیروی برق، آمادگی همه‌جانبه به دوره تیر ماه و زمستانی سال‌های 2017-2018، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و ذخیره خوراکی و مواد سوخت داده شد. در سالهای آخر نظام جهانی معاصر تغییر کلی کسب کرد. ظهور گروه شبکه‌های تروریستی و ارتجاعی و اوج فعالیت آنها دولت‌های سیاره را نگران کرده است. تاجیکستان نیز چون عضو جدا ناپذیر جامعه جهانی علیه این ظهورات مبارزه را جانب کرده است. ضمناً از جانب گروه کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر قرغن‌تپه با مقصد پیشگیری جنایت و جنایتکاری بین نورسان و جوانان سلسله واخوری‌های سودمند جریان دارد. تفصیلات بیشتری موضوع در تهیه همکاران خدایداد رجبوف. با مقصد فهماندن مفهوم و محتوای تغییرات ایلوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان اوید به تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی، اینچنین پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های تندرو طبق نقشه کاری در مؤسسه‌های تعلیمی و کالج و لیسه‌های شهر قرغن‌تپه صحبت و واخوری‌ها دایر می‌گردند. این نوبت با اشتراک کارمندان حفظ حقوق و نماینده شعبه معارف در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 با خوانندگان صنف‌های بالای واخوری سودمند برگزار گردید. مقصد از برگزار نمودن چنین سلسله واخوری از آن عبارت است که بار دیگر به سهم جوانان رساندن همون خطرهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان در بین جوانان ایجاد گردیده ایستاده است و پیشگیری نمودن شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های افراطگرا، تروریستی و اکستریمیستی و از آن جمله
пешгирии амалҳои номатлуб дар байни ҷавонон мебошад. дар ҳамоиши имрӯза прокурори шаҳри Қурғонтепа Сафарзода Баҳриддин Сафар ва сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар баробари дигар хонҳои амалкунанда ва ҷинояти ҷинояткорӣ байни наврасону ҷавонон, инчунин оиди тағйироту иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар самти ҳозир шудани хонандагону донишҷӯён ба дарсҳо бо техникаҳои шахсӣ ки қонунгузорӣ манъ намудааст, ибрози андеша намуданд. пеш аз ҳама ба хонандагон мазмун ва муҳтавои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тағйиру иловаҳое ки ба ин қонун 28 августи соли 2017 ворид карда шуд, инчунин он тағйиру иловаҳое ки ба қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба маориф ҷиҳати ба муассисаҳои таълимӣ ҳозир нашудани хонандагон ва донишҷӯён бо воситаҳои нақлиёти механикӣ корҳои фаҳмондадии идома доранд. дар охири кори ҳамоиш бори дигар падидаҳои номатлуб байни ҷавонон ва дур будан аз ҳар гуна ҷинояту ҷинояткорӣ аз ҷониби нотиқон баён гардида, онҳоро ба илм ва касбу ҳунаромӯзиву дӯст доштани ин ватан ҳидоят намуданд. ҳамин гуна силсила вохӯриҳои судманд аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар тамоми муассисаҳои таълимии шаҳр тибқи нақша сурат хоҳад гирифт. Худойдод Раҷабов, Парвези Хуршед, Нисои Зайнулло барои барномаи Навед аз шаҳри Қурғонтепа. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар иртибот ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе имрӯз дар бинои Театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни намоишгоҳи ҳафтуми байналмилалии китоби душанберо баргузор намуд. дар намоишгоҳ ширкатҳои табу нашр ва тоҷирону фурӯшандагони ватаниву хориҷӣ маводи чопию таҷҳизоти полиграфии хешро пешниҳод карданд. ҷузъиёт дар матлаби навбатии барнома. лола аналона ин чанде аз калимаҳое мебошанд ки хонандагони синфи якум онро аз китоби алифбо мутолиа мекунанд ва ин китоб даричаи илму маърифатро барои ҳар як кӯдак боз мекунад. ба ҳамин далел ҳар як падару модар талош мекунад ки алифбо китоби рӯи мизи фарзандонашон бошад. чун аз китоби алифбо гуфтем, бояд гуфт ки ин китоб дар қатори садҳо китоби дигар дар намоишгоҳи ҳафтуми байналмилалии китоби душанбе ки имрӯз ба кори худ оғоз бахшид ба маърази тамошо гузошта шуд. ҷои зикр аст ки намоишгоҳи мазкур дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар шакли бошукӯҳи идона оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи ҳафтуми байналмилалии китоби душанбе намояндагони илму адаби кишвар ва дӯстдорони китоб аз дохил ва хориҷи кишвар иштирок карданд. роҳбарияти вазорати фарҳанги кишвар мақсад аз баргузории ин чорабинии сатҳи баландро ба тақвият бахшидани рушди соҳаи китобдорӣ ва дастрасии васеъ пайдо кардани мардум ба китобҳои дӯстдоштаашон рабт доданд. мақсад аз баргузории чорабинӣ ин тарғиби китоб аст, тарғиби дастовардҳои солҳои соҳиби истиқлолӣ аст, тарғиби адибон ва имсол дар намоиш зиёда аз 8 давлат иштирок дорад. зиёда аз 55 ғурфа омода карда шудааст ва дар ин намоиш зиёда аз 35,000 китобҳои тозанашр ба маърази тамошо гузошта шудааст. Россия, Узбекистон, Туркманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркия, Фаронса, Украина, Беларусия, Корея, Озарбойҷон, Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Хитой, Ёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Британия иштирокчиёни асосии ин намоишгоҳи сатҳи байналмилалӣ буданд. ҷумҳурии Узбекистон бо иштироки фаъолона дар ин намоишгоҳ зиёда аз 300 номгӯи китобҳои адибони худро пешниҳоди хонандаи тоҷик гардониданд. мо бисёр хурсандем ки дар намоишгоҳи ҳафтуми байналмилалии китоби душанбе дар қатори дигар давлатҳо иштирок дорем. нахуст ман миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ мерасонам. умедворам ки ин гуна чорабиниҳои маърифатӣ фарҳангӣ дар густариши робитаҳои фарҳангии Узбекистон ва Тоҷикистон заминаи хуб мегузорад. он китобҳое ки имрӯз мо пешкаши хонандаи Закии тоҷик гардонидем, бовар аст ки ба худ ғизои маънавӣ мегиранд. дар ин баробар аз таърих ва фарҳанги ҷумҳурии Узбекистон ба худ маълумоти васеъ мегиранд. қобил ба тазаккур аст ки дар намоишгоҳи мазкур ширкатҳои табу нашр ва тоҷирону фурӯшандагони ватаниву хориҷӣ маводи чопию таҷҳизоти полиграфии хешро пешниҳод намуданд. аз лиҳозе ки чорабинии мазкур дар як сатҳи баланд баргузор гардид, бештар аз ҳама он писанди хонандагони муассисаҳои таълимии кишвар гардид. зеро ба назари онҳо чунин чорабиниҳо имкон медиҳад ки онҳо китобҳои дӯстдоштаи худро ба ҳар забоне ки набошад дастрас кунанд, мутолиа намоянд ва ғизои маънавӣ бардоранд. китоби шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ, Ятимон, ёддоштҳо
و مکتب کهنه صدرالدین عینی را خواندم. در این کتاب ها من بسیار آداب نمونوی و اخلاق و رفتار انسانی را به خود گرفتم که این به ما یک درسی معرفتناک است و برای همین شده من به این فستیوال دوم سال است که آمده ایستادم و من فستیوال های بین المللی کتاب بسیار مقبول شد. من میخواهم که هر سال در این چهاربینی ها اشتراک نمونوی داشته باشم. من خصوصا از اون هستم که در چنین فستیوال اشتراک کردم و بسیار همین کتاب هایی که با زبان های گوناگون به نشر آورده شده است و توانستم که آن را دسترس نمودم و خودی من که داننده سه زبان باشم، زبان انگلیسی، زبان روسی و ترکی، توانستم که چنین همین کتاب ها رو دسترس نموده یکی صحیح جهان یکی صحیح می فکر دانش خود را تکمیل دهم. نمایشگاه هفتم بین المللی کتاب دوشنبه از 25 تا 27 اکتبر در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی ادامه میکند. در دایره این نمایشگاه برگزاری کنفرانس ها و محفل های گوناگون فرهنگی در نظر داشته شده است. در ردیف اهمیت اولین درجه ظاهر کردن به سطح و صفت تعلیم و تربیت در مکتب‌های ناحیه اسپیتامین و مسئله آمودگی به زمستان هم توجه مخصوص روانه کرده شده است. با اطلاع همکاران منطقوی ما شعبه معارف با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تا امروز به قدر کافی مواد سوخت ذخیره کرده است. گزارش در این خصوص. دولت عبداللهیف خط کننده مؤسسه تعلیمی رقم 14 نو اسپیتامین نیت دارد کسب طبیبی را پیشه نماید و از امروز به امتحانات مرکزانیده شده داخل شوی آمادگی می‌بیند. من از امروز سر کردم، من خودم اختصاصم معین کردم که به دانشگاه طبی درایم. برای همین از امروز سر کرده کوشش میکنم که برای اختصاص لازم بودگی فنها یعنی فنهای الگبر، شیمی، فیزیک، بیولوژی، زبان تاجیکی و تاریخ را مکمل آموزم. هر روز در مکتب ما بعد درس‌های علاوه شده می‌ایستد که من هر روز در آنها اشتراک دارم. معرکه آمادگی ها برای با ثمر گذراندن فصل زمستان سالهای 2017-2018 در همه مؤسسات تعلیمی نو اسپیتامین از روی نقشه با تأسیس کمیسیون مخصوص نظارتی عملی می شود. در نیگریا بر اثر حمله جنگاوران 2 نفر به هلاکت رسید. این نوبت گروه‌های جنگجو ساختمانچیان را مورد حمله قرار داده 1 نفر را ربودند. بانک‌های چیلی ربات‌ها را به حیث کارگر قبول می‌کنند. به نزدیکی حکومتداران این کشور از اختراعگران روس چند ربات خریداری می‌کنند که آنها در مؤسسه‌های مالی فعالیت را ادامه خواهند داد.